Memo bibia kwaba by emergency Ghana TV so ebusia ene yesterday yensaka ewo fidie mu hase no bra bia de nasem abeda ohenini ewo Sompa TV na nasem ode bae ne se one oba ewo Ghana hase ono wa abrochi ene oba na ewo Ghana hase na oba ne eye twinedi eni nti ode ababeda enti ne yensem ene yenkohwe video no emra sisia na yenhu mu ntremu esansase mu edie be ma no efe bi no anya ade sanso ena oba no nso efe bi nso ono nso anya ade chene nso so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section asi yenko nenkohwe video no number 1 Edmond Esiedu you know free by and crying complainant one obo called Rosemary Ashanti Kumase court other in court Edmond my hair a patch all coin here sorry but show you a Bible crime before go shakasa preko shana body and cross on kwaso you asem benedo nam hey na me we akwantu Krobeso UK uko wache yes now to na me Eastern yes okay na I was in London too okay pacho hefa meeting War Farm Store Tottenham okay me area Hackney Dalston na eja me na through social media me share obi girl papa ni muimu so mugina kwada afrasi anka afrasi papa fonso afrasi social media odi amusimu nsuro idie na uko share oba bi obi all the woman because me papa ka baby na me ba na ebe no ya ben 2023 so tuba ko na ushia oba no social media there be me share no na brampa eri asem social media before coming and emu be din when I came emu be din emu yen do no afe ube hu no eti afe mu be tnai yes empratwim yes na na wuni yere na me wo yere but na enkoyi na ono yere na UK yes and we see a chira baga na abefa enkoyi odi ama ye tufo kora enti me ko no na okay me sign ko na okache me say wafefu okay na me pa cho lady in question o mfie sen o be 40 tino o ye die ni o ya Ashanti ni okay tino Kumase he ya yes okay na so ye Ashanti ni me o chini ofi Krobeso tumfa eni oni ayi ne free crew Apostle Solomon Odru enti onu so free tumfa me so mi frachi modan okay yankwe enti my brother is down we fi asem no ya di asem kra na wotwe efi mu enti ase enti anyway I don't know afefu na wo madada yes okay amuso UK yeah no na wa 5 22 plates na wonyem ro twa na yafu no photo be chere na me nene ye video call hu se wonyem me twa picture Kevin am ona me ya na mampimfu enti meji de na o sending sika listen so de buy o sika wa sending ntu nko a ya 1 year pe ayo 1 year 1 year credit ntini so maame no wo chiri mugu ankasa te ya mo mfa nto so na 1 year nkwa list no to ni mu ni ya chiri anyway enti eja
5 feet there me say we there mean to me wo ho no nkwa o tu be ba be boa no yes na eja o catch me say tu o catch o yire so wa before ba now 5 baby and to catch me say doctor for penny obia me ho na mo premature and wo kura wo ye ese na wo no wase ne mu ma no ye ma kwa ma me yes I know kind and I did so omo incubate ti anyway sa me de sa na up to now me ya kwan there be a omo beba there be a omo ba there be a omo ba he me ho omo be me fie wo ba Ghana yi odon beba na wo se onipa oni ni date dia uncle se woni fie adana ba anko ho me ba say na me projects to attend to and I wasn't concentrating on na person wie dia wo and also ka ho na attend and na ba wanya say 3 wo ba Ghana getting to 3 years say wa be stay Ghana yes now you don't know man so go and meaning what is going on you don't know man so UK Debbie say me ne ma wo UK na me wo ba kun so ha ba kun no ne hwan the wow 5 yes na ba wa hu no ono de oba no e na menti asem yase hwan na eba ni obe ya wow 5 na so hwehwe na hu yes Debbie ono ba me ho oba ni de oba baten kola no na o ma hu yes and 3 years ni yes o ma wo hu kura getting to 3 years ofa and ofa edum na sam we die that is so ni oba ate na wo so wanyem wa wo nkola nu wa betena Ghana 3 years o ma nfa wani hu nkola no na nso age atum se no there be menje enti na me wo ha no o se nkola na we ubusa no so stories upon stories and ya transfer from Kolebu and Obako ya transfer to Kolebu. They were due to come to my and I made train. So mo be banso a omo ma and any massive. Wo be so hu kra no Yes. Na ti je se wo na kra na stay. Yes. To ba no so ono ti ne baby. Ono monti together. Kumase so na o busy. But when was the last time I ushiano? Last 2 weeks. Oba ho akra. Yes. Oba time I okay say transfer on to Kolebuno. Back me dipo new to Kolebuno. That's when Kevin mo me frege kro no mayen. Rosemary anti Rose no. And ono so there be na or I don't know say you make up story or say or him man so no ba o ye him man wo kwachi ane he baby o so o him away nya mensia no te there be o ka me man so tumi me ma chiri wo mu buse o ka stories upon stories na him house na him edi ni the same Rose okay Nana Rose Asante memu ha Nana Rosemary anyway Debbie Nana Rosemary de nya ha wanyan yo yanko one hello Nana Rose ma he Emo ai ma mpacho adawro ma na ho te sei la me adomo yo ya frame wo hini ni me ya dwuma Sompa TV so wadawro ma woni papa bi e friend Edmond na si edu le ba so mi kuno no yo osi wosi wa wo nkola enum nyame ya hira ba cho nkola enum wo fra brochira bagana emfie miensa wo hu nkola ne da enkura no wadawro mo pese ohu ne ma enkura ne we na enkura ne we le ba so e wo kumase
woni nkwala ni wokumase Amen. me pa cho wo fa he cause papa ne wa ha ne nyina emra mehwe memo afiri mu They say at the menifie na me kwa bi ko je adom se me ba na so me fro na ma ba wo de a die di kan Maame Rose adan na be ma wo ne na wo nkoda na watimi abetena Ghana 3 years no mfa na ni hu ne ma adan ti na wo yesa Madam me pesa me kasa Edafo me sira wo kasa wate na sem twa so eya me sale no me bulu so enye sem ni na na esa me ka Debbie what the asama betina what the betina TV show and ye do picture to so ne discuss you it is a woman kase wunyi ano me sale no me ka ensem Maame edu wa be me back door me ne ma din ko ma oye be ma me ne no ne da sorry nya ehwo na me ka ensem ninsem da bi wonu na ni abre wo hwehwe ne ma na so ni be ma nkola 5 wo tua hu sika wo bo akohoma list ya wode abasika wa send ama afi ba ko pede no eto isi abosai na vie miensa wo hu ne bada wo se me fele Kevin for the picture and to so now so Kevin see me and you say be like me to me kaka o me to me kaka o e be ma me catch Kevin mami me ni nyaaye o e be ma me na say na ono no to na mami on tini say on jale e ti be put me say send be e ti o le ka me ba David tie na na mai won tini say won nwale a eno de se mfa ne ma ho mane hwa ne ma na ne se a won ko tubi e da o ti madam e da o ti do adi odun so gu mo test no di test e da ko on se dan ni tie na na tie na me ka se mi cho me ano ni hu ni se eniema bi nkoyie no kre Mr. Edmond no ba ha na me tumu se eniema bi nkoyie but ni nyina mu no woni ne nete ye frɛ won wo se mi kum oye mi kum eti so ye ku dia so wo ne ma 3 years master wo nkwala na eno se wo chini se wo nware the catcher say ye ba that now baby e be try me ko se demo 3 days na ka ko no na ejun to bugo ne ma ego ni nye na Johnson wonu de ma na Johnson si wo ana Kali bikira na no that's what no do atem. It's just like canon them. Enti na me say o de me sra mo fe back door. Na wo say wadama wo ye hima manhia no so no ye hima dia o manhia dia o na di manhia na ma me. Me nye hima dia o manhia dia. Madam enye sem na na say ka. Me sra o de back door o ye be ma me na say. Enu de nyemu mienu na mu di doi. Obi a wonwale na ani ni di do sei. Papa no me nyum ni sa. Papa me sia papa ma anya le boni o. O ye di bo na won ka se wa ye boni na ahema. Aha, e tu madam me sra o de servant boni en kaka ni bunu. Enkoda ni wen. Amo ho. No, 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 me ka se e ba ono. Wo Kumasi ana because also friend last week sabu kokolebu. Wo Kumasi ana omo won kran kwala no. Le ba se ni kran. Du ka se da na me ka se me bank na ono. O se da be na ka so bank kran. There be 2 weeks. Ah, no, it's on me dia na wo. O se uni be wo. There be o so ni so free. Me ti ma wo mo ani o. Se ma friend ti ta na pa. Anopo na afe no mi nyano. Ma friend ti ta na pa na afe na mi nyano. Enkwala no say Ma Rose. Enkwala no be say I'm like na me say be dia boy sa me dey me ko wo ni wo. Me ma ko na be bi so pa o mi an kai mu fi ana me je nkwala na ko na won fa me. Like Fine, no me je nkwala no. Say awu akra. So ma friend ti ta na pa me sa mi nyano. Butano. Nya na so wo Kumasi. Enya na so wo Kumasi na de na wasa kodu akra. Madam butano ode me ko police station. Enya police station. Enya me nkwa ko police station. Esa me ma buta fa na eko. Enya police station asam ye frɛ wo no so wo Kumasi. Na ye de na esi a wakodu akra.
Madam, no na bufu. Na oya penise me se ene me bu mo ya bufu. Ebi ni se. Ne na de pre madam. Oya be ma me ne to to bu na ni ma se. Naja, mi said mo ade no so ntwetwe wo se. Oba ma watera wo tie. Na wo nware. Wo ye wo kreti no. Madam, it doesn't stop me from seeing my children. Exactly. So what so to see I know the emphasis on so very bad. Madam, enya wo edabi mama sister dia wo ye no ye betimi ache wo ma papa ni hu ne ma se wo de ne se wo tutu se wo pemu se wo pemu se wo tutu ne se wo nale bia ne hwe ase etu wo penu ani le ma enya se men penu me ni ma wo what see a enya se men penu le bi wo o ka men penu na say I say like me ni na da ye na ye se na se nkwala no wo he I na ye be hu ni abeje ma no ye be hu wa ni aje kwala eti ayi ni esi ayi mla ye ni ne ba ayi ni ye nhia o kuma si no wasa dru poku ya se re maame enya una so wo kuma si se si eti enkra 5 ring na opoku ya se ho hey sister wo bedamu o you know mafia ini free so e amede asem we die eye minya eja o se wa frɛ wa of edmo onyan eti se si a o se bra na be fa wo ma me poko ase no wine fee na memra frɛ no ma I don't she's making stories. Eti agi see the disclaimer to so na ye che police she knows that ni niema na aka ho no police for no say they have given her a letter for a letter to me. I have to present it at ne bush fee me. Hello, Ma Rose me pa cho poku ya se no fine emra eja heba eno wo poku ya se ho me pa cho poku ya se no eja heba ho no e ho ya udo na mesia mo e wo kwa pa yo sister enye fese e do be nam social media se ya the disclaimer to so enye madam me de nta no e ta anya ma no madam me ni blessing no wona uni be ma wo na efie miensa wo hwe ne ma na wo nkwala ani mu da nti wo anka be ye wo de me do fo o to ayo mo me me nkaka na wo hwe na me bu ni me respect no na wo hwe o da momla eja wo se eja heba udu poku asa wo frɛ na obudi nkra ne be hia wo because say any problem why enti wo bibi abebusa na na Rose gina ho no so obusa wasem because my men see no you know nani o frɛ wo be den wo hia ne de nkra no papa na bu san say ne tan do kana me tete ana me tete no yo mate ba me na me jale ko atumu da me sami aka me se kwa me edim komo mi se champo brembrem na enko so mama me dance so mama what be you wicked and kasanta make an question what be you wicked now you are writing your own testimony you are writing your own testimony na do not pop baby ya wan kasa so pe e ko se go be no so mama oba no when you say won mu baby ada e ye trick no dey do we yi sika die edi na so so ni wo wo jiri e wo wo yiri wo abrochi wa bagana won ka obi bi amwa what is simba I want it there wo yiri at one mo e wo no ye adwa no wo emma o be tell Ghana e so agede what the game to ba wo kwani ya so se papa obi eni wachi wo la me ko hey ewura Maame ka samcho we ni pa bone for papa what can throw this schedule Oyema Rose aso free Nigeria Asante nyine ye be chill
Bedua. What you feel? What's here? I put me there, bro. What for from man Ashanti what? You stop it. Oh, yeah, why? And some folk on the wood year. Papa, what was 3 good years? About 5. And I will 1 pound. And think I will say I would let you. About 5, no 1 pound to go with car. What you are paying to get this 3 years? I will come and say. Adam. Me pa mo chao me se champo so bodua ababa wan bia asem na woka no boa won wo eti e de picture na to so bia wonim se gay wanyem awu nkoda anum de eye de nkoda anum efro ni ana na wanyem nkoda anum no wadi ebanku apu afu sei wadi banku apu afu me se mo se mo ntra mo yire no ho on se Mr. Edwin wanum aye ko se bia dwama hem once wanu mabre ko se dwama hem montena mo yire no mo ho enkola ne nam social media nkokora fo so ahresim once obia di bankopu na fu se wa wo nkola 5 na wo bi onim bia mo mfre ye na mo ka che me ze chapo yenko so far to be frank enkoda ya wo mo be ye many ye no no o mo very careful proud because we are no and no one say we are no enye sika kwa na nipa yi ho na bra bomu ni wo mo ye no wo mo di o just wo nwe and na bre wo mo busuafo no ma me no wo mo papa no o mo very careful na social media na say me akokoro what say wo papa be si what say wo wona mo no na wo pe enketiri wafo akwa kete aye best spin wuti wa spin wana wo ju sikedi wo mu ba bia wo in fact remember ade ma ko ya be say me se na me kan say Yakubu Monimunyam, and what the other battle. Now to do that, yeah, Mumma, Monimunyam, and Trump, Namunya, and maybe a answer. A company sana in a front to a bushia, and near our dear Yakuan, or Barney will macra so. To say, what would die a TV so? UK food na air, or PM, or being wooden, and only a training by say out there. And in Brazil, they will push you. And the 3 good years we are what you are saying. And to you say what you are already. And I said, yeah, more Diana. And I said, oh, near our conscience, said you. I will buy your fight. It's me about fear. About Jessica. About town and what I can know. I ain't fan of a man before. So buy our war pie. Not from the which you need be anywhere. Or what channel. But I come out and so bad when he said that. And one who should what boy, sick and what cheer you are. It's led. Actually, more fire who can what's what UK will be anyone where I won't go you UK. What prepare? That's what you down. I'm on living in our say. Actually, party. What you move just a woman living in our say. I can't fear of a tongue. What I say, Castle, proper, never about the answer. So I know about the search in the dance. Yo, that's it. My lady, me da sipi. Nana ya wada de me nim loto fo me nim de omde be ma ne. My lady, papa yi pa de kese. Na me nim sa na yire no one ne ti UK ho no. Dia na wahwihwan onru ababa we. Bi so ankwala no nye papa yi dia. So we dia ne ode akoma be ma fufu. O de my lady say ye hyehye ba. My lady her sister ya basa asepo na hweto. Ya egu oba besi achi. Papa wuti se onam social media na ya na emwanwa se emema bi a titiriw mema mpanyifo bi egu social media my lady ukwo hwepa se omabo awura nkora nketu adi emu na ukwo hwe niam a omode tutututu omu social media wars wa my lady unka se panyin na edi sansem papa yi na fall victim na papa no your sister yi answered prayer sister ono wabọ mpa ya chese nyame nyi Borga UK Borga bi ya ono ba ba gigi sika adie na abamu na papa ya ba betena ha hwe wo yire mpa ya obo ye na sunsunsuanso na anam awie ba betena fidie so di ho adanse no edi nkola anu ada no ho dwon wa puna fu ene watwa picture dia sende wo bankutele kire se wonyem ena wonso sika yi ejapa wo sende me hwe paper no so me hunse ne nyina asi 30,000 plus we 1 year de 30,000 afedie no no 71 na eni enko ne tina efie no mu a ai na manhia hima na mpanyifo ochin daduade amame ame ehu hima akora wo ya pa my lady papa yi wadi agro
ensem a okay wonya nko betimi akọ straight o na broken heart nti wontimi eniama aha no na no nim so Ghana ni ba bi di ni besi mu anka otena na yere ho wo yere one ne ti wonya me pa achawo eni ni nya na ware foforo wo ye be ma na ade ho na die be nti na wo yere ane ne ti abrochire waja na si wa betena ha se wa betena ha be ware a edi nti na wo yere ni nim se ne kwan so a edi nti na woni wodi sie na adi sie na ne TV so na ayima na te wonchen so o hye chei ya cha den se hye ne damri fam yi wusika no wadi oba se tobom kama wadi a Jessica eja gina ne to ho se enu nti na odi mirika baaye no wahunu to kese kofie momfa mo yire no mo enya hwe na my lady ya na enwanwa sa abrochi aware de bia ya na egu won se ye obetwi ababa wa won ko de wafa so na sister no won hwe ye nanu ni eka bi hwe enya obi ana de becha wo enya obi ana de becha wo wona wo se esa wonyem wanti nkwada nti nka obi kura ante wonka kura mfrese wo wan party say hwe na fu na my lady enkura nu mafunie ei emani bi di tro papa emani bi abase se ntro mu die no abawa Rose wo pe papa yi be poku ase friends eja feba o se e de eja heba ho no me pa acha o ye ba ho ne aba baje nkura mako nu na o sresre na my lady mi hu be ma wo jeto ho se papa yi da sa kwese picture no he na o anye ne sinyina o yeto ho advert hwe papa yi ade eto ba ye mem case na ehu my lady case no aha na oni ni di agro na dan o se ju so wo mu na mu gina mu sei ai obwa sa o fabricate dan ya ju so mu wa she ni kase ya ugina dada to kire be ma ei abawa Rose wanya de eja heba pokuasa ai ni akwaji papa yi ma de ama no tiawa mi said mo me de minim se wo na wonyem bia wo boa sa na me hu no onyem bia agigi scanedi enti my lady e ka na aba I handed it to the police now. They want her to come. And no so onko to because when him say something will happen. Something is fishy. On will be our boy, my lady. Or boy and chenona, the near cano. Obesha say na meje omumienu afanu mienu meje omabusu ya panyin for ho. Sabre abusu ya for kura hu mu sese na akwa. Na papa de the way nyame ayi ne sokrata apa de na yire beboshire o. My lady, the yire beboshire we UK abrochire memu ho no. Next time papa no nto na niama ye we na abasa ye de ese ya na ye beka no ewura no nkra no wo ho a onfa ne mra omo papa na bibia nkonkoda. My lady me da say my lady me da sipi my lady me papa yi de meka che ne se chance a wodokoto aduane no le mu aso ana onuma wanyan no kwasem ebi se unyini duru ba bia enkodi agura emrante edi on wakodi aguro ne sese atu aka ne sime na wote yi eti se wo pani bi ti se ye besere munni mu line so akoda no ne mpaye na maledi abamu omanu no ope obi a sebe obetimi atiti biam na de wi ye risk yi wo sese ya afede a mfie mienza na ze maledi awura na giskapa awu ye nye ska ketwa eti papa se woni wo yire bibi kura na ekoso wo nkoda wa abrochire edi enti na abaya hunti otima betena mfie mienza on se emfitiase na hunu se awura no wonu wani ni yie ana so still wo twen se obehu na maledi me de mentiase o me papa nche ne se baby e watifi aduri awura yi ba wo ho etimi se magya nkra no wo kumase wati bi da no wafoka ba wo nkran eti die na na kasa de kire wo yes awo se bibi kasa de kire wo se asema awura yi ni wudi nya ne kwanso a ebi se anya bia no nkra num de nkenipa kura ka no wo mdo mo ba be kire wo ana wo mu nkra ni safety nti ye be ma wo afiri ho ba kumase na nko ba hwe wo ma na malady pani wa mistake na yenka bibi nkire awura no na wonyan sanse munu na wodi no enkomo wodi ni telephone so nyina malady e kire se wo twantro ensem o kanyina nyansa bi anim
panisi ne nkoda no hwe wo mo ana ade wantwitwi ne se ana onyale ana oya dem basabasa enu ne nyina ti uda ho ma ne fawo ubedada ni ma ne fawo eti eno na sinkura ne hwe ne kwan fankura ne betre wo sinkura num maladi hwe ema ne bia ye san kwasiade wo mu hwe yie panisi o ma ne wo ze wonyem no uko twaskan da bia esi bia beka ho nkura ne bia beka ya di Nyankopon uko twaskan bia ye sinkura ne bia beka ho amoma beka ho amena duru num papa yi sa akokra na ni tuo kasa no afa na ni age sese me bema mu ana nkura num o titis ka bafie ana de ko hospital and now ukotwa wei e kira me koto wei na pani se o se type o se de ndie no eno kura de wonti menka tam cent se ande o wa brotia no tap no afa no e se jed mo betra Ghana unya adwuma bia no we de na mo survive ana wo businesses wa ha ayo oh my lady papa yes atiti ni moyurem onisa nkura num wo ho ya o send this ka de brewo na kwa koduru se mani hunu class dabi maladi awura wonya nkwasase na wodi no na hima ai rose wonya nkwasase ma wodi na enye na hima we ya hey Kevin funny photo na adwan rose funny photo na wakane na tu so sade no na twibra ni mu no bia hu adwan rose na hima rose enye ono nkam ni Ashanti mem ya wohima wodi na rose twibra ni mu no mu hu na nim ye wo wa akire dodo suahu eniema bi won ma maladi ebiti crop aha ma nanim ni mrafom mo Kevin maladi he enipa to no ma yade ye ne enka bi mawo ewura yi so yade ya akena ni wete na nanyima sekasi school dai ewo kro man ke ba be bia mawo na senkura num na de wo mu sie Mr. Edmond de da bi yenya ne sa Asante ma mrente sa maladi wo ba papa u to ne de akra to na so na wa kira wo banya sa ne ye no na nkura num na hima rose say o ma Mr. Edmond wo mu da bi nyansa bi anu na maladi ameya se ubusuani o chimuni entieze wo be konkra na sesei Kevin de ne be ko so ti pokuase eja o se de eja heba eti wo betu Kevin on no akosi wana ntwaraje be ko Kevin ne ntwaraje ne be ko ni akwaji nkola enum na ba na oyes Mr. Edmond mama memma da fo wa wie yo epu afutwa photo maladi he tie ani yemo mo santia se ne social media ya bai maladi we o mo timi hu balu no mo dia e dia he atadiem be ma sabi na adwene wo fom no wo age di se ne yire nyem ana o mo sa wa yi bi roba bi sa no ma ya afuruma atuam maladi tai bi wom tom ni so machi na tar wa furu no so atadie bi ade be hye bia wo na anyema wo kro no enso na hu nim ana kwase asepti ya ana omudi tu no omudi jimpanifo bi esikadi obi se mi said mo na ni abrese opema ni bi akomo mo abrochire ho ana na hima rose ya sabi na konya wo se wo menhia na sa awura yi awo se ahwe no menhia fikesiem no ngoggo yi ne ho ano wudi hima da bai bia iba akonwa ma no na won kire ba bi kura akonya no wonde ode na hima rose akwese konfo bi se me de konfo mary eyen kwase akom konfo beneza nkwase akom obi a wode konfo no brofudin da so bia eyen kwase akom oyo ohene wohema na saudi brofudin da so a enya henie papa yanka no kura kire wo mu eti pani maladi onko pokuase tetia eja heba kwa wo man so 05549319 mo amu maami se wonyam a na fu twi fom mo franka nkire 0554931920 0548931931 am I wa be di boni o what unim stade am ye na brampa me boa no kwa sole Mr. Edmond oyire okwa sole hello Pacho yentie o afternoon yo yeah that's it yo ni photo ni da so hello Pacho yentie o
Erade adumo. Ai. On can say what you open so hunkwala also wa wo hunkwala ne da 3 years. Yo. To person who say no crescent kwala ne wo ho a. Answer. Ya kanu wase. Hello. Hello. Pacho enti o. Hello. Hello. Yeah, me kaza ku to Yo enti o papa. Ningi mi ta papa no ate normally na ro pau. Uti ni kasi mu ya tena wakati sana. Ate nyama hano. Ni sana nsendi kwa nsendi okaka na ate ningi mi ta papa na ate papa no sio. Ebi kwa mpana de oka. Ade wakadi en anti onye papa. Oba wa twese ka esie so. Hello. Hello. Mi rampacho enti o. My lady. Yo. Yeah, my lady, why are they for Ghana so more? You who never be suka, you must be. The Papa never call, and said no, because a jar about honor, money can go, because they're a bit married, because some of the other because I told again, if you call money can go, because they said they are all right, or money to Papa money to daddy. If you're a bit married, there's a man. If you're so option, because then also Papa never do money. The money to daddy. If you're very careful, or call money to uncle. Yeah, that's a pa. Hello. Hello. Pacho enti o. That's all I'm going to say. Yo. Pacho, then obo. Na obo. Obo oni bia dadan wo dada papa. Wa chiri ni mugu no. Na obi wa wo. To ko papa no wo na akra no. To fa akora kitokwa ko papa no wo bia papa no te. 3 years. 3 years obo. Wa papa no on dey free. We o ka se ombra ayo poku ya no. Obo. Papa, so no call you boy. Mi said mo just na call you call you. We obi ode be ma. We obi ode be ma o ye de aju. Police be na be che. Hello, ka ve ba ko che na ma. Hello. 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 Pacho enti o. Yo, my lady, Obama. Oh, say papa ni samo mle. Ow. Ano wati tis ka bani enya bo tis ka. Ebe na ni di ya na di so be papa no kwasia. Na won ka hu petama ni e shop he ya. Oba papa ni mane mle no wo so. Papa na to say omla metwa na asunwie me na so be nkwa. Yeah, that's it. For last one. Hello. Hello. Pacho enti o. My lady, good afternoon. Afternoon. And I'm present because in 3 years ni no. Papa no, mama no, on send the picture on papa na. Because you are there 3 years. Papa, just a picture kura wo hu bi. Picture kura oni bi oni say obwa wa jiji na di obwa. Yeah, that's it. Ebuja for the see. Na me admo cha say wa beto aso so komodi Ebola. Hello, me dey di grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi. Me do bibia so jebre ma yekohwe video no eba ye na asem wedi ebusia agimensem. Emei. Imemei. Na wo be ma no. Wa wawe o. Wife e wa brochire. E na eja. Wasanso abefa Ghana ni enti onu nso wo hu ne sebi obu kwasia. Because se wo weni anka oyele ho a onu nso die obeji usike di keke. Amodi nyinsen
ena efrodo ama onso useni skade mano na oba no so onim kasa se be ma ni enwale be ma ni nyese nti tam na wudi ne hu sika ne de na wonim se onwale ontwitwi ne se de na wonim ne sika ne de enti sa be ne mo ena wehu ne se onye clean ene mo na wehu nti oba ne de so osi nkola no wawo nkola nti sisi abema no peso hu nkola no because mentia se de nti akosa abema na untimi mfa kola no anase nkola no nko bema ne nchen a osi wawo nti sisi anu bema ne so ohia nkola no ohia mofra no nti se ya susu ampa se onni na wo anase wo ya fa nkola no ebre no ni ehu se no kre na oye de oka no because nyi se we de se na my lady kan ne de we di benku na ne fu na ahye na odi etwa picture de asene no eje no na ebe fa so abema no be de ebe seni nisika eni ti no no so yes na mema no so mudwebo obi a waware e wa brotire na wo san so fo uyili eti a wa ba be fa gan ani ama ono so otwudi eni die gbebrebe a mo agi mani a no ba no hwensem o ka kire nti ye papa no mfa asem wentu ne hofo ma wani nkwa oyere ho side chick na no ena akwakọ wie ni se ya fi de o cheche ni nsem ko hu de wie o cheche ni nsem si afa nti ye mfa asem wentu ye hofo ma mo wani nkwa mo yere ho na side chick no nu nim se oni ni settle down oni nim se onwale na nti no ono osole bia ska obeje fi unchen sa ska na oje fi unchen o do hwe oyewe kwa kamfa so wo so nti mema no mfa asem we entu mo hofo mo amaware no mfa asem we entu mo hofo na mo pesa ebusia ha ena mede mo besi na meka osa ha egusha ye emergency Ghana TV eso channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase edi ameji so ani keche mami esi Anderson ebe sanso edi nhyiemu e wa hebio makram